Srpski inat. Dok su velika carstva padala jedno za drugim, dok su imperije nestajale sa lica zemlje, jedan mali narod nije nestao. Ovo je priča o Srbima, narodu koji je preživeo i Rome, i Vizantiju, i Osmansko carstvo. I dan danas još uvijek traje. Kroz vekove, Srbi nisu imali luksuz moćnih flota, bogatih kolonija, niti velikih zlatnih rudnika. Imali su samo jedno, veru, sjećanje i inat. Kada je pao Rim, narod na Balkanu ostao je sam. Ali iz tog haosa počelo je da niče nešto novo, srpske kneževine. A onda dolazi Vizantija, hiljade vojnika, raskoš i vlast. Ipak srpski vladari nalaze način. Nekad se bore, nekad pregovaraju, ali nikada ne nestaju. Stefan Nemanja podiže temelje, a Nemanjići stvaraju carstvo koje će trajati. Car Dušan dolazi do Atine. Kad dolazi Osmanlijsko carstvo, većina balkanskih naroda gubi identitet. Ali Srbi u planinama, manastirima, pesmama čuvaju sjećanje na slobodu. Hiljade ustanika, od Karađorđa do Čiče Draže, bore se da ime Srbin nikad ne bude izbrisano. I dok su mape sveta stalno menjale boje, srpska duša ostajala je ista. Danas kad neko kaže Srbija je mala, samo se nasmije. Zato što snaga jednog naroda ne meri se brojevima, već time koliko puta može da padne i opet ustane. Ovo je priča o narodu koji nikad nije nestao.